Passion joga jenis le jogo bole Eucharist bakoi. Kau himen kopara bagi hautrai Jesus Christ. Minta kasni kabalang kakin mau burom. Barake iaga sni burom jomu Laurentius bakoi ulang udikan na padeng hinyungut ki dikan badan harom bad ulayap mater nagabendaka jinge udikan Laurentius ulat trei lang badu Pop Sixtus ba bad ula syakri ya kabalang da ka jingshania telik telan u Valerian unong sen sharjom kari rom ula bishni ya ka balang Catholic bad ula papeniap no ya Pop Sixtus kadbanang yalam yawu Pop Sixtus ban peniap mater u Laurentius ula mare hadin jongu bad on kopa wadnum ino yang amarwe ngaru ngan sawan rengkat bad pi bad u Pop Sixtus ula pai show bad on tin sabud yang hadin laisgi tek kumbala on u Pop Sixtus chua bawnia kalajia haga jingim jong Laurentius bakoidu u Valerian ula mudur badula perka kabalang Katolik kalong kabarispa bad ula hukum no ya Laurentius bakoidu dikan banaiti no ya kaspa jong kabalang bad Laurentius bakoid ula long ubas bun mensiam banyarapi kibaduk bad ula dino ya ga jingdon jingem jong kabalang bad ula yarap ikibaduk kadbalawan ka hukum jong Valerian ban late aitino ya ka kaspa jong kabalang ula lay syaka sorom syaka yo kahad bad ula kot lang ya baro kibaduk bad ula wan ban peniang hakamat ka yimane kalbawan ya Valerian rengkat bagi sipai jomu ula kali hangno kaspa jonga balang badu Laurentius peni kane kade kaspa jonga balang da ka bak kedau ya kibaduk ula on kine kide ki kaspa jonga balang bad u Valerian ula dom ula beta ula hukum ban peniap mater ya Laurentius bad kalba kila hukum ban peniap mater yawu kila rai ban tang ding yawu daka ding kaba tang da kaba suki kenamba unduk shashitom slam bakat bana iyeng yaka meka parjongo shiliang ula perta shakiba penshitom yawu penpaino yaka medjonga nama kaneka liang kala imba But ula duai hagata kapor kan bau dang shashitam baro ka rom kan kelalong ki Kristan ula duai lemba ka jing shitam janga ai ka rom baro ka we kan pediang ya ka jinge utrai uble ule yesno ya ka jing duai jamu but what na padeng ki kin hun chipai jomu Valerian kilas tang ban kelalong Kristan nadu kata kapor bad ke jinge kala roy kasnam jong ke mater kalong kasbo ban yarap ya ka balang ban roy kashabaladon ke jingiap mater handa ka balang ka roy stet ko kemen ko para nios no naga jimpule naga gospel but konjuru naga chiti jong Paulus bakush koring habangi longi bas bon banaiti yalade habangi long kiba kaloy ban aiti ya ga jingim jongi ha ublay habangi long kiba spoon ha ga jinge habangi kaloy ban tray naga benda ga jinge
handa ka boru bele kan trek kam borba hapadeng kata kikon bad hapo jong kita kikon bad tino bele ka penskem shai kada ba utrai wen pendon buram yeki dak ba bet ya usumbai baba sumbai batimai ya ka jinga haka jingale jongi haka jing shirhem jongi lada ni don ka jingi dan shkriya utrai handa ka boro trai kan roy parum pare kane kalonga jing shisha kabang yoi ha kabang yoi hapadeng bon mut ki bangi habangi pule ka history jonga balang hakeno ka dur ka balang ka la roy Dei na marba ngidon bon mut ki kon bakaloi banaiti met bar mensiam naga benda o Jesu ya ka jingi do Jesu kalom kaba seiso ha ka jingim ka jongi nios no ha ka gospel lo menda kasni lemda opinion ke u hab badu ya unum la ben seiso shibon Jesu kadau ayu Jesu kadau yalade badu on ngalong opinion ke ban ngalawan shiknega parte ban hab hak kendo ban yap nanda sa seiso bad kumbau Jesu la on uni opinion keu ula hab hak kendo bad ula seiso shubon bad manga bad mapi ninge bad ni kot karpadi au Jesu nanda Jesu u kendo yani vai pai veru dagani ka kendin ba ula on ya ke ba shakri ho ke utrai un pendon burom yeki habangi longi shakri bakaloi ben yai ringka badu ladangi longi shakri bakongu ya utrai ladangi koloi ben duna dam shadong naga benda utrai kumbau Paulus bakodu on naga benda Jesu ngala kenia ke barok kalong ka poida naga ka jingim jonga ngala ken kalong ka los ngala ken do ya kita barok naga benda ukris habangi ken do ya ka perte naga benda ukris habangi kendo ya ka jingoi jingya naga benda ukris habangi kendo ya ka met ka pajongi naga benda ka burom jong ukris hangda utrai un pindon burom yangi kumba u Laurentius bakul ula yoman hoy naga benda u Jesu naga benda ka jingi jong Jesu lese ngi haben shashitom shiporar por Henry pala dia kata ka jing shashitom jongi shashiliang jonga jing shashitom Gin sayo ya ka pans niya balong shisha ka burom wan bawan na ubray. Ko himen ko para hakanigas ni kadbangi reke ya kas ni burom jung Laurentius bakui ngirongin dua ay ranggat badu bangin lang ro ya upiniang keu bahap hakakindo ni koloi ruben shakri ya utrai nginum id ya ke baro jung kene ka parte henreng ni id tang ya Jesu kadbangirang roy ya kene ka jingi dia Jesu nginom tingya no lese kibriyo ki karan lai puro kambarsha yangi lese kibriyo ki parstang ban pindo jingkermen yangi lese ngiyo kibriyo ki bayang parsha yangi wat hapo ki ingasen henre naga benda ukris ngin yang scam naga benda ukris ngin long ki baslo naga benda ukris nginom do jingkermen kum Laurentius bakui tongi long ki baslor naga benda ukris nginom snapshu ya ke jingkran tad burom jagi marjan marpa nginom snow do jingkermen habang yus no ya ke jingkran tad burom na ki bayi batoy jagi nala ki ingasen nama u Jesu ula penkantang yangi balong ka jumu ay kadeka ketin kanang ay jingkermen ini vai balong ki baslor na ka benda ukris bandong do jingkermen hakamat ke jinge ke babonjari ko Jesu karko kardo yangi lembagas nang jongo Laurentius bakui penslori ni penskem yangi haka jinge bangiru nilong ke bakaloi banaiti ya ka jingim naga benda ka burom jame kramba ngindup yo burom na ublai upa na bani yen ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.